dao je intervju Radiju Republike Srpske. Gospodin Krajišnik je između ostalog rekao da srpski narod u ovoj nekadašnjoj Jugoslovenskoj republici po zemljišnim knjigama posjeduje 64% teritorije. Sve što prelazi taj procenat, a što sada držimo pod kontrolom, naglasio je magistar Momčilo Krajišnik, spremni smo da vratimo u procesu dogovora u okviru novih ženevskih pregovora. Ocjenjujući novi ženevski proces do sada najuspješnijim u nastojanju da se riješi kriza u bivšoj Bosni i Hercegovini, predsjednik Skupštine Republike Srpske magistar Momčilo Krajišnik konstatovao je da je i međunarodnim faktorima postalo jasno da se rat u bivšoj Bosni vodi za njenu jedinstvenost, a ne za njenu podjelu. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, pojašnjavajući sastanak održan 20. juna u Njivicama kod Herceg Novog, na kome su pored predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića i Momčila Krajišnika učestvovali i predsjednik Hrvatske zajednice Mate Boban i predsjednik Hrvatskog vijeća odbrane Jadranko Prlić, kako je Krajišnik istakao da nije riječ o tajnom dogovoru. Na tom sastanku usaglašeni su stavovi da jedan zajednički dokument koji su potpisali Karadžić i Boban predložimo kao predsjednicima i muslimanima prilikom sljedećeg sastanka u Ženevi. Po Krajišnikovim riječima dokument sadrži dvije varijante po kojima se bivša Bosna i Hercegovina transformiše na konfederalnim principima sa određenim povezivanjem samo na osnovu izražene volje i interesa sva tri naroda.